Ala, Mari, imbag man ta nagbakasyon ka. Amom, kinmutong ka manen. Tapos nakapudpudaw ka manen, ay na, makapaapal ka man. Apay niya tiyos usar, agul usar ka bati ko, di frantro nga product. Salamat, nga, ang bulbula ka manen. Anak nga guusar ti kakasjay nga product niya. Sa bagay gamin, kat syempre nagapo ka gamin abroad, di ba, di Italy. Kat amo madlaw ko, kasla halos magapgapo abroad kat ko. Pumintas da, napupudaw da, yus man ti madlaw ko. Ay, kanak mat nga makapanja abroad. Excuse me, inborn antibiotic niya. Talagang adajay jeans me. Lahi mi nga talaga tinapipintas na enhance lang idinagabrudak. Ay wow, sana all. Amom napintas mat ni kwa, malagip ko napintas mat jay lulak idi. Ay na, ko amo no apay nga kastuyak. Kat amom jay lulak idi kat uray makidindinanog kadagi hapon idi gubat. Carry lat ti beauty na. Kat awampay ti kwa idi awampay ti beauty products idi natural. Ay na sa bali nga tungtungan di ay tagaminsik ka pinaglihida ka ti kwa ti tumang ti baboy nga da arthritis na. Tapos ada pay swine flu. Hala, grabe kamot, Mare. Ngam amom uray uyaw-uyawon dak. Okay lang, carry lang. Kasi ako pa lang nabaybayadan dagi utang ko kanyam since last year. Anniversary, pasensya kan Ngam, amo Mare. Tagpaiso nga inmayak dito, nagbisita. Kat, nayunak ko majay kwa, jay utang ko, jay inalak idi. Ay narin mo arman ti agpaiso nga kulay mo. Amom daytoy nasakit tinakam ko kanyam. Adak jay abroad, adak jay Italy. Amom kanayon ka naka-online. Ngam ni hello, hi, awampay, adama ti messenger. Amom, no ada kailangam, amudak. No awang kailangam, ignorandak. Ta parparbangon adadtoy ka. Inuna ang pay dagita manok nga agreeing. Ala, pasensya kan at si kalamad gamit ti mabalin nga pagdawatak ti tulong. Amo Mari, promise bayadak amin nga utang ko kanya. Manipod yung utang ko idi last year nga ag-anniversary tadta. Sakbay ka agsubli dya Italy, itad ko amin dayta, promise. Cross my heart. Ala, sige man nga rod, pangalamay nga rod ti pagbayad mo. Pinagpaisuan na adalon ko ijay kwa. Naglunak ijay kuop, kat dandani ma-aproban. May sala nga requirements ajay wala ang ajay ajay nekwa barangay clearance no maitid ko di ay approve jay loan ko o di makabayad ang kanyam. Ay na, Diyos ko na Italy ak lang nga ro din ti trabaho jay abroad nga nagururnong ti manong tawon jay Italy tapos si kamat utangam tapos ma-Italy kanyamon payagamin ano ayat ti kwarta. Wa kumangay pagpa-check up ko kuma kan amamutan ngin minadagi ag-agas tatan di ba? Nasurok sa nga 10,000 jay agas nga kailangak. Maring joy kastoy na lang. Kadwak si ka jay doktor nga amok. Tamang tadpay ti agas. Uray man worth 10,000 dayta kat sige itad na dayta kanyam nga libre. Ala Mari na mabalbalin kat kwa kuma. Cash kuma. Cash ti preference ko. Amam sa totoo lang Maring Joy. Hang kung ma-spelling ti bagik. Hanak nga maka-learn ti lesson, hanak nga maka-adal iti lesson iti palang utang mo kanya. Pinautangan ka iti last year, di ba? Tapos manunga full montilin mabas. Kaslak nga bumagtik ti kabibiro kanyam. Kaslak nga bumagtik nga agsingsingir kanyam. No pa nagsisingir, sin lang dagi messages ko kanyam. Ignorant dakpay. Malagip ko di last year, di nagsabat nga agsingirak ko, mahandak pay nga mairupaanan. Tapos no, ada kailangan uri nakakidam ka, amom ti pagbirukam kanya. Kas nga talaga ti kailangan, ngam no awan, uri haanan. Makaisturbo ak pa'y kanya. Mom, hangko amom kasanahipnotize daklaan, ngam basta kwa basta no maalam day talon mo panunutam di utang mo nga day tuy. Uy, hello Mare. I-reserve mo di bado kan sapatos, umay ko umayak dita apang kubayadan. Tapos di kwa, di cellphone, agkuak na lang, ag down payment tak, sakto hulugan niya. O sige nga rod kitang kadamdamawan. Bye-bye!